Ndagushimiye nguhaye ikaze wowe ufashe umwanya ugafungura iyi video ngo wumve amakuru tukugezaho, ndetse uri uw'ingenzi cyane, uri uw'agaciro, ndetse tugufata nkaho uri umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu natwe tugomba kukugezaho inkuru zicukumbuye ndetse zisesenguye, ziganjemo izo utasanga ahandi kuko tuzibona mu ba mbere. Ndagira ngo nkubwire ibimaze kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, neza neza mu kilometero kimwe uturutse Fizi usa n'uwerekeza mu bice bya Kivu nyine y'amajyepfo, ariko hano mu mujyi wa Uvira amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bimaze kuba nk'umutwaro ukomeye cyane. Ubu tuvugana umwe mu basirikare bakomeye, bivugwa neza ko ari Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel nk'uko bamwe babyita. Uyu musirikare kandi amakuru aragaragaza neza ko ni umwe mu bari bashinzwe kungiriza ibikorwa bya General Muzinga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka w'u Burundi, washinzwe ingabo z'u Burundi ziri kurwana ku butaka bwa Kongo zose. Niwe uri kuzikontorora ndetse niwe umeze nkaho ari kamanda mukuru. Uyu rero bifatwa nkaho ariwe wari umwungirije nk'uko bamwe bagiye babivuga. Uyu mugabo warindwanye cyane kandi ngo yize ibijyanye n'urugamba mu bihugu bigera kuri 3 by'i Burayi, kandi yagiye ahabwa misiyo zitandukanye n'igihugu cy'u Burundi mu mahugurwa ajyanye no gukoresha intwaro ndetse no kurwanira bisa naho bigoye nk'ibi ngibi byo ku butaka bwa Kongo. Uyu yamaze gupfa, ntabwo bigarukwaho urupfu rwe, ahubwo nirwo ngiye kugusobanurira, nazo uraza kumva ibyo mama 23 yakomeje kugenda ikora. Uyu mugabo bivugwa neza ko yishwe, ariko urupfu rwe rukaba rwabaye nkaho rutungurana cyane. Bamwe bavuga neza ko hashobora kuba harimo akagambane ka bamwe mu bamurinda. Bati niki gishobora kuba kugira ngo ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel aze kwicwa ku rugamba? Ese uyu nguyu ko atajya ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo arasane, ninde wamugambaniye? Ibi byose nibyo nkubwira, ariko bisa naho atari n'akagambana, ahubwo ari ubwenge budasanzwe mama 23 yongeye kwifashisha kugira ngo ibashe kugarika ndetse no kugenda itsindura urugamba. Ni inkuru ndi bukubwire nkayigusesengurira akantu ku kandi, maze ukaza kumva urupfu rw'uyu musirikare. Binavugwa neza ko umurambo we wananiwe gukurwa ku kiwanja, ukaza gusigara, ndetse abaturage bakaza gutungurwa no kubona umugabo nk'uyu ukomeye. Bivugwa neza ko benshi bari banamuzi kuko biriya bice abasirikare b'abarundi benshi baza kubikontorora basa naho bamenyekana mu baturage, bakajya bavuga ngo afande Muzinga cyangwa se n'aba basaga n'abamwungirije. Umurambo we kubona mu muhanda usa n'uwarenzweho n'ivumbi. Ibi bisa naho abamurashe bari bafite guhangana na bagenzi babo bari kumwe n'uyu musirikare, ibyatumye umurambo we udahita ukurwa ahangaha, maze n'abari bari kumwe nawe bakirukanka amasigamana kuko rwari urugamba rukomeye cyane. Ibi nabyo byateye agahinda benshi no kwibaza, atese koko ni mama 23 yamurashe cyangwa ni bagenzi be bamugambaniye? Abandi bati nta wagambanira Colonel ku rugamba, kuko Colonel ntabwo aba ari imbere ari kurasana, ahubwo ni imwe mu bice bagenda yerekana, azi neza ko bitarimo imirwano ndetse bigoye ko hadu yahagera, maze agenda atanga amabwiriza y'uko bagomba kwitwara. Uyu nyine yapfuye, ntabwo turi bubitindeho, ahubwo reka nkubwire uko mudahusha mama 23 nuko operasiyo kose yagenze, maze abadede bisanga mu muriro ukomeye cyane, batabasha kudefanda umuntu nk'uyu ukomeye mu gisirikare cyabo. Ingabo za Kongo nazo ntabwo zabashije gukora role yazo zari zahawe, kuko zari zabwiwe neza ko zigomba gupanwa, maze ibice byose umugabo aza kugenda anyuramo bikaba ari ibice byizewe mu mutekano. Ariko se ingabo za Kongo ko zinyuriye inzira imwe musururu, maze biza kurangira uyu mugabo igice yanyuragamo n'abamucungiye umutekano birangiye bisanze bageze mu bice mama 23 yari yateguyemo iyi operasiyo, biza kurangira arashwe. Ibintu ntabwo byoroshye. Ubu tuvugana bombori sambaratika zikomeye cyane zo ku rwego rwo hejuru zahise zitangira hariya ku butaka bwa Fizi no mu nkengero zaho ibice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko byamaze kwibasirwa n'amasasu menshi, aho bisa naho aba basirikare bananiwe gutabara mugenzi wabo, bahise bagira umujinya ukomeye, ndetse nyuma yo kunanirwa gusevinga ubuzima bw'umuyobozi wabo mu buryo bw'amaherere,
batangiye kurasa mu baturage, bigaragara nk'aho ari umujinya ndetse n'igikorwa cy'urugomo gikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagombaga kugaragara muri ibi bikorwa byo muri Fizi, kuko byagaragaye neza ko hano muri Fizi bisa naho hariho ingabo za leta ya Kongo zisigaye zipangira urugamba ndetse n'abarundi. Hanagaragaye General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi zose. Ubu rero uwasaga naho ari umwe mu nkingi za mwamba ukurikira General Muzinga ukuriye ibikorwa bya gisirikare by'izi ngabo z'abarundi ku butaka bwa Kongo, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka z'u Burundi. Ubu ngubu nawe ari mu marira General Muzinga nyuma yo gutakaza uyu mugabo Lieutenant Kano ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa neza ko yari afite skills zijyanye n'intambara ku rwego rwo hejuru. Uyu yamaze gupfa, ariko kandi ibintu ntabwo byoroshye. Ibice bitandukanye bya Uvira haragaragara imodoka z'abarundi, bamwe bavuga neza ko zisa naho ziri gusubira inyuma mu bice bigana ku mupaka wa Kavimvira. Abandi bakavuga neza ko ari patrouille nafu iri gukorwa mu mujyi wa Uvira kugira ngo hakurwemo bamwe mu bashagire ndetse bafatwa nk'ibyitso bya M23. Nyamara ukuri kwamaze kumenyekana neza ko abarundi batangiye gushyirwa bimwe mu bikoresho bari kubicikisha kugira ngo M23 itaza kongera kubatungura ikabitwika ndetse cyangwa ikaba yabibambura, mu gihe bamwe bavuga neza ko abarundi uru rugamba kurutsinda nabo bitaborohera, kuko nibi bikoresho bari barazanye kuri front line bagomba kwifashisha barimo babisubiza inyuma. Bivuze ko n'imipango bari bafitiye amaze kugenda ihinduka. Ibyo benshi bafata nk'aho ari igisirikare cy'u Burundi cyananiwe guhagarara mu ngamba. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Ubu ndakubwira neza ko ikitwa Poeze Roma 23 nyuma yo kumenya neza ko hashizwe ingamba nshya z'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bose bashaka kuza kuyisubiza, ndetse ngo bakoresheje imbaraga z'umurengera zirimo n'iza drones. Bisa naho 23 nayo yaje gufata intwaro ziremereye cyane zishyira kuri imisozi yitegeye ahangaha, kuko kwafata bisa naho bigoye, maze ikajya irasa uturutse imbere n'inyuma wese ushaka kwinjirira ibi bice kugira ngo ikomeze kugenda ihakontorora, nk'uko bikomeje kugenda bibafasha abasore b'intare za Sarambwe n'Amadubu gucunga umutekano w'abaturage muri ibi bice. Itumanaho ry'ikibuga cy'indege risa naho ritari gukora ndetse rimaze iminota myinshi cyane ryavuyeho, aho bagaragaza ibimenyetso byerekana neza ko ubu igisirikare cy'u Burundi gisa naho kigowe ndetse cyananiwe kuba cyakora buri kintu cyose kugira ngo babashe kugarura data ndetse n'amakuru yamaze kugenda. Ubu tuvugana aba IT ba Bujumbura bahagurukijwe ndetse n'abandi bose b'abatekinisiye kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo baze kureba icyatumye amabanga menshi cyane ari kujya hanze, ndetse iki kibuga cy'indege bikaza kugaragara neza ko communication yacyo ishobora kuza kuba iri gukoreshwa n'abandi bantu bataramenyekana. Ibyinjira n'ibisohoka hano amakuru yabyo yamaze kumenyekana, raporo yose n'ibyavuzwe byamaze kujya hanze. Bisa nkaho arimo 23 iri gukorana n'iyi mitwe ya FNL ndetse na Red Tabara, ntabwo biramenyekana. Gusa niko leta y'u Burundi yatangiye kugenda inuganuga ivuga neza ko abayirwanya bafite ubushobozi bukomeye cyane, ngo arimo 23. Gusa 23 yo ivuga ko itarwana n'ingabo z'u Burundi, ahubwo ko igerageza kwirwanaho mu gihe izi ngabo z'u Burundi zayiteye ku butaka bwa Kongo, ku butaka bwa kavukire, ndetse ikagerageza yirwanaho, ndetse ikaba yarafashe umwanzuro wo kujya nabo ibatera kugira ngo intambara ireke kubera mu mihana ituyemo abaturage. Ubu tuvugana rero uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na General Muzinga, aba bose bakora ndetse akazi gakomeye cyane mu bijyanye no kuyobora izi ngabo, yaba General Muzinga uyobora ingabo zirwanira ku butaka ndetse na General Prime Niyongabo uyobora, ni ukuvuga ko ari umugaba mukuru w'ingabo, umushikiranganji mukuru ndetse n'abandi bayobozi nyine nka Minisitiri w'Intebe. Bose bafite inama ikomeye cyane, inama y'igitaraganya bahamagajwemo na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugaragaza neza ko igihugu cye cyamaze kugenda kigirwa indiri y'abanyabyaha. Ubu tuvugana amasoko menshi cyane ku butaka bw'u Burundi amaze gushya ndetse akomeje kugenda ashya umunsi ku munsi. Ibi nabyo biri kugaragara nkaho ari icyuho gikomeye cyane kiri muri iyi leta y'u Burundi, aho benshi bakomeza kugenda bavuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yananiwe kuruganiza, adafite ubushobozi bwo guhangana, ndetse ibikoresho bisa naho ari hafi ya ntabyo, ariko abasirikare
yakomeje kubamarira ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa, ariko kandi igihangayikishije ubu tuvugana Bujumbura bisa naho iri mu kangaratete, kuko benshi barabona byinshi cyane ariko ntabwo bari kumenya ikiri kujya mbere mu bijyanye na systeme zikoresha ikibuga cy'indege, byatumye nyine n'amabanga akomeza kugenda ajya hanze, ibyinjiriye kuri iki kibuga ibyatangajwe. Ubu tuvugana rero amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo nawe akomeje kugenda ahamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo amubaze ikibazo cyamaze kuba, kuko hamaze kugaragara amakuru ko ibijyanye n'ubutasi bw'igisirikare cya M23 gishobora kuba gifite amakuru ajyanye n'ibyo Tshisekedi yagiye yohereza kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Hakagaragara rero byinshi cyane mu bisa naho hari ibimenyetso bivuga neza ko ubu abasirikare b'u Burundi basa naho bo bari gushira ku butaka bwa Kongo, ariko kujyana y'abandi biri buze kugorana kuko bamaze kuvumbura neza ko M23 yakomeje kubajijisha aho bw'iyi mitwe yitwaje intwaro yaba FNL ndetse na Red Tabara bakaba baramaze kwiyubaka ku buryo igisirikare cy'u Burundi nacyo gikwiye kugenda kikarinda imbibi z'igihugu cyabo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ibi byose biragaragazwa muri raporo yamaze gushyirwa hanze n'igisirikare cy'u Burundi yerekana neza ko harimo crise ikomeye cyane, umubare muke w'abasirikare ndetse ibikoresho byinshi byamaze kwangizwa, bimwe byarafashwe ibindi biratwikwa ndetse ibindi byakoreshejwe ku rugamba mu guhangana na M23. Ibi rero byose barakomeza kugenda abarundi babyekeka kuri perezida w'igihugu cyabo, bavuga neza ko yakomeje kubarangarana nyamara akirengagiza neza ko amatora y'umukuru w'igihugu asigaje amezi makeya, akaza kuba ashobora kutagirirwa icyizere n'aba Abarundi. Aba bagabo bafite benshi bakorana mu nzego za gisirikare nk'uko bigenda bitangazwa, aribo bagize uruhare rukomeye cyane nk'uko bigenda bigaragazwa, n'ubwo bamwe bakomeje kuzanamo M23 ko iri tsinda ry'abanyepolitiki bakomeye cyane abakire ruharwa basigaye bakorana bya hafi n'umutwe wa M23. Kuba M23 yagira abari Kinshasa ndetse bafite ijambo rikomeye cyane bakorana nabyo byerekanwa nk'aho ari intsinzi ikomeye cyane kuri AFC M23 ikomeje guhaguruka ikerekana neza ko ishoboye byose, bisa naho ari ibijyanye na diplomasi ndetse na politiki, ariko n'iby'urugamba ikomeje kwinjirira binyuze mu makuru y'ubutasi akomeje kugenda atangwa. Amakuru aragaragaza neza ko aba bagabo babiri barashwe ubwo bari mu modoka ikurikiye isanzwe itwara umukuru w'igihugu, maze bivugwa neza ko bahise bicwa ndetse bishoboka ko barashwe n'abantu barenze umwe, kuko uko amasasu yakurikiranye byasobanuwe neza ko harimo babiri barasiwe rimwe, ibisa naho byari byapanzwe ku buryo aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babaye nk'abakubiswe n'inkuba muri karisi, ubundi basanzwe bazi ko ziba zirimo umutekano wizewe. Ninde urukototera ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubwo bakomeje kugenda bagera uyu mukuru w'igihugu cya Kongo amajanja? Ni byinshi rero byamaze kujya hanze. Ubu tuvugana bisa naho hariya Kinshasa bombori zatangiye, sambratika zikomeye cyane, abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bahagurutse basa naho bari kugaragaza neza ko ibi ngibi ari ibintu bizakomeza ndetse bigomba kutavaho. Abandi bakagaragaza neza ko abasirikare benshi cyane bakuru mu barinda umukuru w'igihugu harimo abagambanyi bakomeye cyane, ndetse ko Tshisekedi umutekano utizewe. Ibi nibyo byatumye mu minsi igera kuri 3 gusa ishize Tshisekedi ahindura bamwe mu bamugendaga iruhande bamurinda ndetse abahindurira inshingano, kuko byakekwaga neza ko yavugaga ko aribo bamugambanira, nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragara umwe mu bagore winjiye mu rugo rwa perezida Tshisekedi hariya hatuye Kinshasa, ndetse uyu mugore akaba yaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga harimo X ndetse abanyamakuru bakomakomeye bo ku butaka bwa Kongo n'ibinyamakuru rutura byandikira muri Afurika byakomeje kuba bitangaza ndetse binagaragaza amashusho y'uyu mugore winjiye mu rugo kwa perezida, akagaragara arimo aracyocyorana n'abasanzwe barinda umukuru w'igihugu ababwira ko ari umugore wa perezida, mu gihe umugore wa perezida Tshisekedi azwi ndetse uyu Denise akaba ariwe mugore wafatwa nk'aho ari uw'isezerano. Nyamara hagaragaye undi ugaragara avuga neza ko atagomba gusohoka muri uru rugo, mu gihe umukuru w'igihugu cya Kongo ariwe mugabo we, ndetse akababaza ngo ndasohoka njye nsize umugabo wanjye. Ibi nabyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, bigaragara nk'akagambane ndetse no kwinjirwa gukomeye.
aho uyu mugore yabashije kugera mu rugo rw'umukuru w'igihugu ndetse akiyicarira rwose kumusura byari byaguranye, amashusho mwarayabonye. Ibi rero biragaragaza neza ko n'undi ufite gahunda y'ubugizi bwa nabi ashobora kwinjira ndetse akagira byinshi ahungabanya nk'uko byamaze kugenda. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. I Kinshasa bombori sambaratika, igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kurwana ndetse kugira ngo kirebe uko cyavumbura umwe mu batanga amakuru hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Aka kanya rero abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bakora igishoboka cyose ngo baze kumenya abagambanyi babarimo, ariko bisa naho ari benshi cyane kandi bati uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Hari benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo bakomeze kugenda barinda ko Tshisekedi ashobora kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana rero i Kinshasa ntabwo byoroshye nyuma y'urupfu rw'abagadi babiri, bivugwa neza ko aribo barashwe rugikubita, undi umwe wa gatatu araswa nyuma. Aba rero babarashe nabo ntibaramenyekanya. Aha baribaza bati ese kamera de surveillance, kamera z'umutekano zirerekana iki? Bivugwa neza ko hageragejwe gukusanya amwe mu mashusho, hagaragara abagabo batatu ariko udashobora kumenya kuko bari bambaye ibisa naho ari ibipfuka amaso. Ibintu rero bigaragaza neza ko ubu uwabikoze yari yiteguye ndetse atekereza neza ko ashobora kuza kumenyekana, asa naho yarazi angere izi kamera z'umutekano hano hafi n'urugo rwa Tshisekedi zifata, ndetse akaza kuba yikinze ibipfuka amaso kugira ngo ataba yamenyekana. Amakuru yahereye aho kugira ngo bamenye igikurikiraho byagoranye, gusa amashusho asa naho atagaragaraga neza bitewe n'uwarashe aho yarahagaze. Yagaragaje abagabo babiri basa naho bari bipfutse mu maso, bivugwa neza ko bikekwa ko aribo bakoze iki gikorwa cyo kwica bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sina makuru nyine abyemeza ko urupfu rw'abacancuro bagera kuri 6 ariko wa karindwi amakuru atugira haremeza neza ko atapfuye ahubwo yakomeretse ariko agafatwa ari muzima muri operasiyo yiswe Netre. Ni operasiyo yakozwe na mama 23 yo kuburizamo cyangwa se yo kunetraliza ibitero byari birimo bitegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi, dore ko bari bamaze gusinyira kwigarurira ibice bitandukanye Pwezero, Minembwe, ngo bakaza kwerekeza na za Mikenke, ibice byegeranye hariya kugira ngo bongere kugira irindiro bikomeye, kuko ibirindiro bari bahafite byose bisa naho mama 23 yamaze kubibirukanamo. Ubu tuvugana rero ibintu birakomeye hano ku butaka bwa Kongo. Operasiyo ya mama 23 yiswe Operasiyo Netre niyo yabashije guhitana aba basirikare b'abacancuro, dore ko amakuru yemeza neza ko ni operasiyo yakorwanye umuvuduko udasanzwe. Bisa nkaho drone zari zamaze kuzanwa, ibitwaro biremereye cyane mu mujyi wa Uvira. Ibi byose bishobora kuza guhinduka imfabusa imbere y'amaso ya mama 23 yamaze gucakira ku buryo bukomeye cyane aba bacancuro, ikaza kubarasa urufa ya nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari imaze kubera neza hafi na Fizi, aho abacancuro bari kubarizwa. Operasiyo yakozwe mu buryo bwa gikomanda ariko buvanze n'uburyo ubw'ingabo zirwanira ku butaka zari zabaze gukubura ku buryo byoroheye aba bakomando kuza gutambuka ntacyo bikandagira, nibashije gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kiza gusa naho kimanitse amaboko imbere yabo bahanganye. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, ibintu biteye ubwoba. Agahinda ni kose ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare bakomeje guhura n'uruva gusenya, imipangu yabo yose irimo iraburizwamo. Kuri ubu rero hari hatahiwe abacancuro bashya bari barahawe inshingano nshya n'umucancuro mukuru Eric Prince ukuriye iri tsinda rya Burakawuta ry'Abanyamerika. Nk'uko byagaragaye amaze iminsi afitanye inama zikomeye cyane, meeting za buri munsi n'abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'abasirikare mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje kugaragaza urwego rudasanzwe aba bacancuro ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi bari basizeho iyi mirwano, ndetse
iyi mirwano yagombaga kuba kuri standard idasanzwe kugira ngo M23 ize kugenda ikurwa muri ibi bice, ariko birangiye bisa naho bitabakundiye. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba kibakura mu nzira bamwe mu bacancuro kugira ngo baticwa, ariko byarangiye aribwo baguye mu mutego, kuko aho bahungiraga basanzwe hazengurutswe n'izindi ngabo za M23, maze aba bari muri operasiyo yiswe netere bayita abarasa urufaya. Ibi bisa naho ari imperuka y'aba bacancuro. Benshi bavuga ko kongera kubabona ku mirongo y'imbere ku rugamba nubwo bisa naho batumva, ariko byari bigoye. Aba bacancuro kandi si ubwa mbere si ubwa kabiri, ni ibyiciro byinshi M23 yagiye icakira, ndetse hari n'abifite ari bazima. Kuri ubu rero noneho binatewe ubwoba niba bibaye umugaba mukuru w'izi ngabo z'abacancuro cyangwa se umuyobozi wazo w'iri tsinda akiri kuri ubutaka, araza kwibonera ko nawe acunze nabi yahura n'uruva gusenya. Ubu nanone ndakubwira ko Wazalendo zikimara kumva ibibaye, kuko zari zamaze kubwirwa neza ko ziza gukorerwa kava, ndetse ku bijyanye n'ikirere zigahabwa backup ikomeye ihagije, maze zikaza kogoga ubu butaka mu gihe drone ziza kuba ziri kogoga ikirere zibacungiye umutekano, ndetse zirasa ku birindiro bya M23 kugira ngo bo baze kwa advancinga banyuze ku butaka barasa urufaya. Bisa naho bahise basohora itangazo ryihutirwa cyane, itangazo rigenewe igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abaturage. Wazalendo imaze gusohora itangazo ivuga ko mu mujyi wa Uvira ngo ibaye irekuye, ibaye ihagaritse imirwano. Ibi rero nabyo biraza kugaragaza neza ko amasaha make dushobora kuza kumva indi nkuru ivuga ibindi, yemeza neza ko uyu mujyi wamaze gufatwa na M23. Bisa nkaho yabanje gukora ikimeze nkaho ari ugushyira hagati ikanigiza ingabo kugeza zibuza umwuka. Ibikoresho kuri ubu kwinjira biragoye, ndetse kugera mu mujyi wa Uvira hari izi ngabo z'u Burundi zifite ibirindiro, dore ko ibirindiro byari biherereza Poezero na za Mikenke byose byamaze kugenda bitwikwa, kuko amakuru aragaragaza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda abasa naho bananiwe uru rugamba. Akaba bandi ngo urubanza rwakunaniye ururaga umwana wawe, nibyo Tshisekedi ari kugenda akora. Abasirikare ba Tanzania nabo bakimara kugera kuri ubutaka bwa Kongo, amakuru avuga neza ko bitabagendekeye neza na gakeya. Bacyambuka mu kiyaga cya Tanganyika basanze amazi atakiri ya yandi bari baje kwifashishwa mu bijyanye no gukora operasiyo zo ku butaka, by'umwihariko ngo itsinda ryabo rikomeye cyane ry'abakomando ryagombaga kujya ryifashishwa muri operasiyo, ariko birangiye bitari buze nabo kubagendekera neza nk'uko bari babyiteze. Ibintu bisa naho bitari buze koroha muri rusange. Abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane, byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa, bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane. Ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama M23 batagoranye, kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega, bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimo abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni Perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Kongo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi, ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. M23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama M23 ntabwo ari bo gusa, kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura aba ufiteho ijambo, mu gihe M23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Kongo kigasiga
gisigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bitacyoroheye cyane mu gihe M23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. M23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane by'aba basirikare uko byabagendekeye. N'amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yiyongera, ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya M23. Hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza abasirikare b'igisirikare cya twirwanaho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane, bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risiki ingabo z'abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Sheringamo aha niho uyu musinepo wa M23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane, arasha kuri no Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi Sukhoi yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi Sukhoi idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi Sukhoi bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi Sukhoi 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Kongo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu, aho irashi ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompura aremereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko M23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse ikontorora iki kirere 100%. Ni naho iyi Sukhoi yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma, ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye, ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko
mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zirigera kuri 3 bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora M23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko M23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho M23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yahabereye aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na M23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye M23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ari kwihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko M23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi M23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga, mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nka masigamana ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, maze M23 ikaba ifashe ibice gutyo. M23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera M23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. M23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha M23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko M23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera M23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho M23 rero yatangiye gufata strategie zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba M23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guhura n'uruva gusenya. Drone irahanuwe ndetse ihanuwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ridasanzwe. Bisa naho ikirere cya Rubaya nacyo M23 yamaze kugishyira mu bwirinzi kugira ngo imirimo ijyanye n'ubucukuzi ndetse no guteza imbere abaturage ikomeze kugenda ikorwa neza hirindwa ibitero ibyo ari byo byose. Iyi drone ntabwo haramenyekana niba yari ifite target yo kuza kurekura n'ibibombe nk'uko ibifitiye ubushobozi ndetse isanzwe ibikora, ariko amakuru yagaragaje neza ko icyari kigamijwe kinini cyane ari ubutasi, ariko iki kirere cyamaze gusa naho gishyirwamo air defense, ku buryo benshi bibazaho M23 irimo irakura ibi bikoresho karabutaka bikoreshwa mu bwirinzi ndetse bikomeje kugenda bihangayikisha ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ndetse bamwe baravuga neza ko iyi drone ari imwe mu zihenze cyane yamaze guhanurwa, ndetse aho yari yamaze kugera mu kirere cya Rubaya. Bamwe bati aho Wiringoma yiciwe ni naho umwanzi nawe akorewe ibintu bibi cyane, aho byamaze kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutungurwa mu bice bitandukanye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bijyanye n'urugamba, kuko nk'ubu ngubu byamaze gutangazwa neza ko nyuma yo iyi drone imaze guhanurwa ibice bitandukanye birimo ingabo za leta ya Kongo zisa naho zacitse intege. Iyi drone kandi yari itezweho amakiriro yo kuzana amakuru y'ibijyanye n'ibiri kubera kuri ubu butaka, byakomeje kugenda bishobera benshi cyane. Rubaya ni hamwe mu hari gucukurwa mu y'agaciro, ariko ingabo nyinshi cyane zirimo n'ingabo za Tanzania zimaze iminsi ine gusa zoherejwe kugira ngo zize kureba ko zagira icyo zifasha mu gukuramo M23, ndetse muri ibi bice bisa nkaho byakomeje kubacanga kugeza ubwo hari hitabajwe ikoranabuhanga ngo hakoreshwe
drone maze baze kumenya ibirindiro bya M23 niba ngombwa banabirasemo ariko banahakure. Amwe mu makuru ashobora kubifashisha ntabwo bigenze neza ndetse byarangiye M23 nkuko amakuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye nk'ikinyamakuru Kivu Post cyamaze kubreakinga ndetse n'ibindi binyamakuru bisa naho byegamiye kuri leta ya Kinshasa byakomeje kugenda bizimiza, ariko amakuru yagaragaje neza ko iyi drone yamaze guhanurwa. Nimwe muri drone rero zihangayikishije igisirikare cya leta ya Kongo kuba ivuye mu rugamba rugikubita. Iyi bamwe bavuga neza ko ariyo yanagize uruhare mu gutanga amakuru ndetse yaje kwifashishwa mu kurasa Wiringoma wari umuvugizi wa M23 warasiwe hano muri bice bya Rubaya. Ngira ngo izi nkuru murazizi twagiye tuzibabwira cyane. Ibi rero biragaragaza neza ko aho urugamba rugeze ari handi umwana era nyina ntiyumve. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na Samia Suluhu Hassan utetse igihugu cya Tanzania bari bafite umugambi w'imikoranire mu bucuruzi mu masezerano amaze iminsi asinyiwe Zanzibar. Ngira ngo twarabibabwiye cyane. Ubu rero bisa naho izi ngabo za Tanzania kubona aho zihemenera byabacanze, noneho ugendeye ku miterere ya Rubaya, imisozi, amavena akomeye cyane. Ahangaha ingabo nyinshi cyane z'abarundi zarahaguye rugikubita mu ntangiriro y'intambara ubwo M23 yari itangiye kugira ngo imanuke yerekeze za Petit Masisi, Minova, Sake, Nturo ndetse na Rumeneshi. Ibice bitandukanye byagiye biberamo imirwano. Ngira ngo ingabo za Tanzania niyo mpamvu zatinye kwinjira uko ziboneye cyane muri ibi bice ndetse zikaza kugenda zifashisha drone nayo itabashije kugera ku ntego zayo. Ubu tuvugana rero bamwe baravuga neza ko ubu tuvugana abasirikare benshi cyane ba Tanzania bari bacungiye hafi kugira ngo baze kuba bagira icyo bakoresha izi nkuru ndetse ku buryo bwihuta. No mu gihe drone yabimaze kurekura ibikompora dore ko ibirasa biteye ubwoba, maze baze guhita badivansinga banyura ku butaka mu gihe ingabo ziri ku butaka zamaze guhungetwa ndetse no guhungabanywa n'iyi drone. Nyamara ikirere cya Rubaya kirafunze, bisa naho harimo air defense ikomeye cyane. Bamwe bataramenya ubwoko bwayo, ariko nanone bavuga ko itandukanye n'iherereye iri Goma. Ubwirinzi bw'ikirere buherereye Goma bwo bwakomeje gucanga benshi. Bamwe bavuga neza ko bwatanzwe n'igihugu ngo nka Israel, ariko nanone bamwe bakavuga neza ko Israel itashobora gukorana na M23. Hagakomeza kwibazwa aho ubu bwirinzi bivugwa neza ko bushobora bwaraturutse no mu gihugu cy'Uburusiya. Ubwirinzi bwa Goma ubu kurasa na drone cyangwa se ikindi kirere cyose cyuze mu kirere mu mujyi wa Goma biragoye, kuko hari air defense zikomeye cyane zita zitanga sinyari maze hakazamuka ibishwanyaguza iyi misile cyangwa se drone irimo iracaracara mu kirere cya Goma. Ubu tuvugana bisa naho hariya Kinshasa bombori zatangiye sambratika zikomeye cyane. Abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa bahagurutse basa naho bari kugaragaza neza ko ibi ngibi ari ibintu bizakomeza ndetse bigomba kutavaho. Abandi bakagaragaza neza ko abasirikare benshi cyane bakuru mu barinda umukuru w'igihugu harimo abagambanyi bakomeye cyane ndetse ko Tshisekedi umutekano utizewe. Ibi nibyo byatumye mu minsi igera kuri 3 gusa ishize Tshisekedi ahindura bamwe mu bamugendaga iruhande bamurinda ndetse abahindurira inshingano, kuko byakekwaga neza ko yavugaga ko aribo bamugambanira nyuma y'uko hamaze iminsi hagaragara umwe mu bagore winjiye mu rugo rwa perezida Tshisekedi hariya hatuye i Kinshasa. Ndetse uyu mugore akaba yaragaragaye ku mbuga nkoranyambaga harimo X ndetse abanyamakuru bakomakomeye bo ku butaka bwa Kongo n'ibinyamakuru rutura byandikira muri Afurika byakomeje kuba bitangaza ndetse binagaragaza amashusho y'uyu mugore winjiye mu rugo kwa perezida, akagaragara arimo aracyocyorana n'abasanzwe barinda umukuru w'igihugu ababwira ko ari umugore wa perezida, mu gihe umugore wa perezida Tshisekedi azwi ndetse uyu Denise akaba ariwe mugore wafatwa nk'aho ari uw'isezerano. Nyamara hagaragaye undi ugaragara avuga neza ko atagomba gusohoka muri uru rugo, mu gihe umukuru w'igihugu cya Kongo ariwe mugabo we ndetse akababaza ngo ndasohoka njye nsize umugabo wanjye. Ibi nabyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, bigaragara nk'akagambane ndetse no kwinjirwa gukomeye, aho uyu mugore yabashije kugera mu rugo rw'umukuru w'igihugu ndetse akiyicarira rwose kumusora. Byari byaguranye, amashusho mwarayabonye. Ibi rero biragaragaza neza ko n'undi ufite gahunda y'ubugizi bwa nabi ashobora kwinjira ndetse akagira byinshi ahungabanya nk'uko byamaze kugenda. Ibintu rero ntabwo byoroshye na gatoya. i Kinshasa bombori sambaratika. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kurwana ndetse kugira ngo kirebe uko cyavumbura umwe mu batanga amakuru hariya ku butaka bwa
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye. Aka kanya rero abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bakora igishoboka cyose ngo baze kumenya abagambanyi babarimo, ariko bisa naho hari benshi cyane kandi bati uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Hari benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo bakomeze kugenda barinda ko Tshisekedi ashobora kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana rero i Kinshasa ntabwo byoroshye nyuma y'urupfu rw'abagadi babiri, bivugwa neza ko aribo barashwe rugikubita, undi umwe wa gatatu araswa nyuma. Aba rero babarashe nabo ntibaramenyekanya. Aha baribaza bati ese kamera de surveillance, kamera z'umutekano zirerekana iki? Bivugwa neza ko hageragejwe gukusanya amwe mu mashusho, hagaragara abagabo batatu ariko udashobora kumenya kuko bari bambaye ibisa naho ari ibipfuka amaso. Ibintu rero bigaragaza neza ko ubu uwabikoze yari yiteguye ndetse atekereza neza ko ashobora kuza kumenyekana, asa naho yarazi angere izi kamera z'umutekano hano hafi n'urugo rwa Tshisekedi zifata, ndetse akaza kuba yikinze ibipfuka amaso kugira ngo ataba yamenyekana. Amakuru yahereye aho kugira ngo bamenye igikurikiraho byagoranye, gusa amashusho asa naho atagaragaraga neza bitewe n'uwarashe aho yarahagaze. Yagaragaje abagabo babiri basa naho bari bipfutse mu maso, bivugwa neza ko bikekwa ko aribo bakoze iki gikorwa cyo kwica bamwe mu barinda umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye ariko igiteye agahinda ni intwaro nyinshi zihenze cyane z'igisirikare cy'u Burundi aka kanya zimaze gutwikwa ku buryo bukomeye cyane muri operasiyo Karabutaka. Izimaze iminsi zegeranwa hano mu mujyi wa Uvira kugira ngo zigabe ibitero kuri M23, yaba muri Plaine de Ruzizi, ibice nka Poezero ndetse n'ibice bitandukanye bikikije hariya za Minembwe. Ahantu hose hasa naho higaruwe na M23 nka Mikenke n'ahandi. Ubu ibi byamaze kuba impfabusa. Reka twinjirane muri izi nkuru rero nkubwire ko wowe aho uri hose udukurikira, turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2026. Ndakwinjizamo cyane muri izi nkuru nkubwira byinshi cyane mu bisa naho wabikomakomeye. Aka kanya rero reka nkubwire ko ubu tuvugana M23 nyuma yo gukuraho amabariyeri akomeye, amabariyeri yarashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi kwirinda ko hakinjira uwari wese mu bice baherereyemo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bafitemo defense n'ububiko bw'intwari, stoke nini cyane zerereye muri uyu mujyi. Niho habashije kuba hakubitirwa ku buryo bukomeye cyane wazarendo zari ku burinzi. M23 yagombaga gukubita itabarira kuko yari yamaze kumenya amakuru y'ahari intwaro, ndetse intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zari zimaze iminsi zirundwa muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo zize kugenda zifashishwa n'iki gisirikare cya Repubulika y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bose bari kurwana na M23. Mu minsi mike ishize gusa nibwo twagiye tubabwira inkuru ko ku mupaka wa Kavimvira hambutse amakamyo menshi cyane arimo ibikoresho bya gisirikare. Byari bizwi neza ko ari ibikoresho byo guteramo M23 mu bice ikontorora, mu bice iherereyemo, ariko bisa naho byabaye byose zeru kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugaragarizwa urwego ruri hasi cyane kiriho, ndetse aho M23 yafashe uyu mwanzuro wo kugaba ibi bitero ndetse igahitana bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro z'abarundi nizo zababaje benshi cyane ku mamiliyoni n'amamiliyoni, ku buryo zihenze zimaze iminsi zegeranwa kugira ngo zizagabe ibitero mu bice M23 herereyemo, maze benshi bakaba bemeza neza ko izi ntwaro zamaze kuba impfabusa kugeza kuri aka kanya. Ubu rero tuvugana ibintu ntago byoroshye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma yo ko intwaro zibahiriye mu maso zigakongoka, bibaye nk'ibya ya masoko yo kuri ubutaka bw'u Burundi akomeje kugenda ashya umusubirizo, ashya urukurikirane. N'izi ntwaro nyuma y'aya masoko rero nazo zibashije
gutwikwa ku buryo benshi bavuga neza ko M23 isa naho nta mikino nta mpuhwe na nkeya ifitiye iki gisoda cy'u Burundi. Gukubitwa bya hato na hato nta mpuhwe zirimo, ndetse bisa naho ari ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi nibyo M23 iri gukorera iki gisirikare cy'u Burundi. Mu ntwaro benshi bavuga neza ko n'ubu zigicumba umwotsi M23 yatwitse, harimo benshi bavuga ko harimo na drone zari ziri muri kontineri imwe yari iri hagati icungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru, ariko ibi byose byabaye imfabusanyo ko nyuma yo kuba M23 nyuma yo kubatega ikaza kubatungura. Ibi byose yagiye bikubitaho bimeze nk'ari ibikompura biremereye cyane bitwika ndetse binashwanyaguza, maze abari bacunze umutekano w'izi ntwaro birukanka amasigamana bagerageza kwirukanka, naba benshi bagiye baraswa umugenda. Ubu tuvuga ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi baravuga neza ko cyongeye kwisanga mu gihombo, ku buryo bivugwa neza ko uru rugamba rushobora kongera kunanirana, mu gihe benshi bari biteze neza ko ibitero bikomeye cyane by'iki gisirikare bishobora kuza gukora impinduramatwara ndetse bikaza gukora icyo twakita nka comeback ikomeye cyane, maze bakongera kwigarurira bimwe mu bice bigaragara neza ko byari byararekuwe n'iki gisirikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Ibintu birakomeye cyane hano ku butaka bwa Kongo, bisa naho ibiturika biri kumena amatwi ya bamwe ndetse abandi bakanabigwamo, mu gihe intwaro z'u Burundi na n'ubu hari kwibazwa hashobora kuza gukurwa izindi, dore ko na Tshisekedi kugira ngo zigere kuri ubu butaka yari yabigizemo uruhare, ariko kuri ubu tukaba twemeza neza ko nawe adafite icyo kubikoraho. Makenga yamaze kubaha ububasha bwose bwo kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse bisa nkaho bazanye amaraso mashya. Bamwe batangiye gutekereza ikigiye kuba mu gihe General Sultan Makenga yohereje undi mubare w'abasirikare kuri ubu butaka, nyamara n'abari bahari bari gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ku buryo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyari cyamaze kwisanga kirimo kirarushwa ndetse gisubizwa inyuma mu bice bitandukanye. Noneho abaje bo baje kurangiza, birashimangira strategy ya M23 yamaze kugaragaza neza ko tageti ari uguhera ku basirikare bakuru, maze imirongo y'imbere ku rugamba ikaborohera. Yes, nibyo koko nanone hagaragaye ibimenyetso byemeza neza ko ariyo gahunda, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba barimo baraterwa ubwoba nuko abakamandazi babo ndetse abagombaga kubafasha mu kuyobora urugamba aribo bari guherwaho bicwa, ku buryo n'abarundi byabagezemo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kiratakaza benshi cyane, ku buryo bisa naho bitandukanye nuko byari bisanzwe, maze benshi bagashimangira neza ko iyi strategy M23 iri gukoresha ishobora kuza gusiga yongeye kwisubiza uyu mujyi wa Uvira mu buryo butagoye. Uretse n'umujyi wa Uvira kandi ibice bitandukanye biwukikije byo byamaze kugera mu maboko y'izi ntare za Sarambwe, aho abarundi bari bafite ibirindiro byinshi. Ubu tuvugana ntabwo bakihabarizwa intwaro zabo. Ibi byose byabaye amateka, ndetse bisa naho ari ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi byemeza neza ko ingabo z'abarundi kuri uru rugamba zatangiye gukendera, imibare y'abari gupfira kwiyongera, kandi bisa naho Red Tabara aho yatangiriye gushyirira igitutu gikomeye cyane kuri leta ya Bujumbura, bisa naho ibyo kohereza abasirikare uko biboneye kuri ubutaka bwa Kongo byahise bihagarara, ndetse umutwe wa FNL nawo wamaze gutezamo ku gitutu cya hatari iri gushyira kuri Perezida General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kuba ngo ari umwe mu banyagitugu, ndetse akaba yarabujije abarundi gutaha ku butaka bwabo. Uyu kandi arakomeza gusatirwa na bamwe mu bo bakorana bya hafi, bivugwa neza ko batumva filozofiye, bakomeje kugenda bamurwanya, imitego ikarushaho kuba myinshi. Ibimenyetso ni byinshi cyane byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho yagabanyije ibijyanye n'umubare w'abasirikare yoherezaga kuri ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaza kuba bigaragara nkaho ari intege nkeya ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo, kuko abarundi ni bamwe mu bari bafatiye runini, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibindi bice nabyo hagiye hagaragara abarundi, ariko bagiye bagabanuka bitewe n'imibare myinshi y'abagiye bapfa ndetse abandi bagafatirwa kuri uru rugamba.
ubu rero akomeje gutangazwa ikimeze nk'aho ari ubwira kabiri. General Nziramakenga Emmanuel izi ngabo yazanye bivugwa neza ko zo ziza guba nk'aho ari izikubura neza abari basigaye, maze leta ya Kinshasa binavugwa neza ko nayo kohereza abasirikare bandi basa naho bakomeye bafatiye runini iki gisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice ari nko kubashyira mu muriro ugurumana. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko ibi bice nabyo biza kurekurwa mu buryo bworoshye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragara atari benshi cyane mu birometero bike cyane uturutse mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, ahubwo bamwe bakavuga neza ko ahabikwaga intwaro ndetse mu mujyi wa Uvira ubwo n'intwaro zaturutse i Bujumbura, ariko aho ziba zanyujijwe ziturutse i Kinshasa ndetse n'intwaro zambukanywe n'abasirikare ba leta y'u Burundi, izi zose zatangiye kwegeranywa. Nyamara bamwe bakavuga neza ko 23 izi ntwari isa naho yamaze kuzibarira, yiteze ko ishobora kugira zimwe iza gufatamo maze bikaza kugenda biha avantage muri uru rugamba. Ndetse amadrones yose yagombaga kwifashishwa mu rugamba, ngira ngo twababwiye inkuru neza ko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aya madrone yafashwe akiri mu makontineri neza 23. Aha niho bamwe bavuga neza ko ifite n'ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane yambuye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi itaratangira gukoresha. Ubu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike wungirije ndetse Dr Oscar Barinda nawe akabivugaho avuga neza ko bisa naho umusapuraya w'intwaro iki gisirikare cya M23 gifite ari leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Bati twebwe ntituratanga komande n'imwe y'intwaro, ahubwo dukoresha izabo tuba twabambiye ndetse n'izo baba basize ku rugamba. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kuba butanga sinyare ikomeye cyane impuruza amakuru yihutirwa cyane ku nzego z'umutekano zishinzwe kuba zirinda umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego ziyobora iki gihugu cya leta ya Kongo nyine. Ndetse inzego z'ubutasi zamaze gutanga amakuru ko zamaze kwakira amakuru y'ubutasi atarabonerwa ikimenyetso simusiga, ariko byari byamaze kumenyekana neza ko hari abari gutega imitego ikomeye cyane mu nzira perezida y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga kunyuramo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana rero igisa naho ari ikikango i Kinshasa kirahari, ndetse perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto uteretse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuba yagumishwa mu biro bye nk'uko bitangazwa, ndetse amakuru akavuga neza ko urugendo ruto rutari runini cyane rutarenza iminota 20 ku modoka z'umutekano cyangwa se zitwara umukuru w'igihugu ziba zihuta cyane. Uru nirwo bivugwa neza ko Tshisekedi yashoboraga gukora ajya iwe mu rugo rwabaye ruhagaritswe nyuma y'amakuru y'ubutasi yari amaze kwakirwa. Amakuru kandi yateye impungenge n'ikikango suko hari abari bamenyekanye bashobora kuza guturitsa ibisa naho ari ibibombe mu nzira umukuru w'igihugu yagombaga kunyuramo, ahubwo icyateye ubwoba nuko ngo humvikanye amajwi y'umwe mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho ukorera kuri headquarter i Kinshasa avugana na bamwe bo mu mutwe ngo wa M23, nubwo ngo bitaremezwa niba ari abo mu mutwe wa M23 bavuganaga, ariko ngo aya majwi yamaze gukururwa n'ubutasi bwa Kinshasa, ndetse amakuru yemeza neza ko ngo uyu musirikare ntaramenyekana ndetse nabo yahaga amakuru ntibiramenyekana niba ari M23 gusa niyo yahise itekerezwa bwa mbere, kuko bisa naho ari yihanganye umunsi ku munsi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru rero ziravuga neza ko ubu ngubu leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igerageza gukora iperereza ngo ikusanye ibimenyetso maze iyi migambi niba ihari koko iburizwemo, ariko amakuru ntabwo barayafata neza, ariko
kandi hamaze kumvikana ikimeze nk'aho ari ikikango, kuko hamaze kumenyekana n'izindi nkuru zivuga ko hari bamwe mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Kongo batifuza ko Tshisekedi akomeza kuyobora iki gihugu. Amakuru aravuga neza ko Perezida Tshisekedi yamaze kugira abanzi benshi cyane kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, bisa naho bizamugora nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza, ndetse bagaca amarenga ko uyu mwanya w'umukuru w'igihugu guhindura itegeko nshinga bishobora kuzamubana ibibazo bikomeye cyane, kuko hari itsinda rikomeye cyane ry'abadiplomate ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane hariya i Kinshasa bahagurutse bamaganira kure ihinduka ry'itegeko nshinga bati